bwanyuma yo kwezo bwire buringwa ishomero rya Bishop Geze batarukora kurunje mu mpaka z'imizano y'amashomero ga senior ezerumwe mpira gwebigere hamwe no kubaka hibatwire no bakora kurunje abakora hishomero rero baraganza kutandaka kongera amamane okwero kutungura entaranta zabeje bawo aba bagizire hizo baryemizano yabeje nyumwe yabazyo aha beje bahaye no mu mpaka zo kwirukanga okurekera okuguruka hamwe no mpira gwebigere Mukuru w'ishomerero Reverend Father Vincent Muchunguzi agizire ng'neco mugasho kwikiriza beje kwejo mbero mbyemizano ngo kana ijagumana abashagika kandi we mukuru w'ibyemizano habwa bushenyi mwete sports officer Abel Kamugisha arabwira amashomero agagatara kwikiriza beje kwejo mbero mbyemizano ngo nibwija kufeberwa nga secondary schools zezine kitekateko cyo kubafura nka ASHU Association of Secondary School Head Teachers Union mbabafura abaheza fine konka fine iba kubahereza turi muteko yamba bawata fine y'ubusente mbabushashura konka abana bitu baferwa so it's through our councils na committees nangwa even in tsako forwarding no commissioner for physical education and sports ayonje na ukubahabura kugira ngo tsako comment takugira konka bongere kubahabura baba twaba submitting amazina gamushomera gatakuzamu basitame nabo babahabure yetaranta z'abana zirike kwemezana yani ndanko mbana bitine hanuya musomerere kabana bware abana 10 na rukaga kuyongerayo abana babona to nyencha kare yabo tekuza kubaje ahabwe ibintu byo class byonka arahabine talent abana bine talent sabo ati talent ze kuzukakuza yazi musya nyencha kare talent yo kuzana yaguma yine mitwe ne mutwara hantu hane itwe nka Bishop Geze itwe encouraging ningantu tumbura ningantu jezaho kureba entaranta z'abana kugira entaranta yo mwana nebasa kumuyamba bundo class nebasa kwanga konkale base kurira entaranta yeye Mukuru w'akakiko k'emizana habwe canga ca Ankore Egidio Muchunguzi nwabira y'umugenyi mukuru kandogu akasize enju ya Nigeria Chikopo hamwe n'emedara bwanyuma yo kusinga amajwa gando no bubonero 2008 kandi yagaraka yahereze emedara bazana bakozere kurunje abwa TV West and Alogias byamukama